ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ସବୁଜ ବନାନୀର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଂଘ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଡ଼ିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲାଝିନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। यूथ फॉर एक्शन ये गोटे प्योरली सोशल वर्क देवाशीष नायक जो अच्छा से अपराजिता मैडम कोऑर्डिनेटर हिसाब से ओडार चार्ज रही सर्व ओडा को से शिक्षा दौरान जे सोशल वर्क करूँ आम यूथ फॉर एक्शन मार्ग काम करूँ सनातन सेठी मो सांगर अच्छा जयमाधव पाणिग्राही विनोद बिंधाणी प्रकाश साहू जी आम अच्छा जे आनी एटका सृष्टिकर्ता प्रकाश साहू अमित दास विथ डम्बरुधर महंत। मयूरभंजरू रंजन बारिक रिपोर्ट।